Districtan lu oteso bugisu bukedia kasebei kesemedauna kotoma dukotana. Judith Apilo ewichu na erai private secretary kia President Museveni otoma akironu ikamanara keda Angor ngesi ikeu ninu aurianita na ajai osomero Father Philan Primary School bukedia district kachumba la kachuru milo 8 ne aupata ngesi keda ipiriotini lo State House ai man alupokono ebe Efaamu lo adukokinyo. Ageunos alupo no ebe turangare modo farm lebe iti angai kina Angor eto joke president angare modo farm ngon kapo erai president etwetilo le ojokotau le mina le shana kotunge sai rop Angoro no istanda kede edumuneta polo na dumuno ni sirgino kali akes merai darite ngisi ajari sone bete project lo angar ishani keja kaito Carlo Polara na to lapangondo gare process kopani jukute timo lo State House ai ngichi alup ai reki ne ponele jata alup tetere do e programo e giari otoma oinerke Apilo ngesi abu yata kebe adau President Museveni ai chorakine ministry lo Angor ainakin tebuse agangatana achoman ka ibori chieda e jaibo barre ngade President Yoweri Kaguta Museveni ai directing a Minister of Agriculture ayanga one any support to support this model farm in form of equipment, validation equipment and so on. Ngese arere ngone jekinoni kapo itungaluo Kide. Anepanin akui Angela na erai eraban no otebuse ngisi abu iteteme eiponelo Ageunos tebuse keda apele kinete ka ajokushonu ebeit eriongetelo ayaon Kide. Model farm ngoni dumuti so Kide osai pejokini Efaamu papa president kaumu so ikoto so na bika kinine esi de tertunga le po pota isishane it losi ko sida implementing orere akech na arai bukede ani bika kiso ere center e pataka lo ku juda bunere pataka mu bisida bunere lo bukede da pona lo sebe da dokun. David Livingstone Eseru, TV East, Obukedia District.